Anochewa ba masat na se brason se yedi apomode ho enkomo bre we dura ya na mani age pa sanse sa bre ni ebekire se drone ne de he fa he na apomode no ubenya afri sabia wutu anamon bi anya fe na okochinchi na akɔhwe internet akopa bia ya obenya du papa na so benya apomode papa na matena sese no nso de na mamenkai wo se Kingdom Herbal Center opanyina ofri ho baye ka akira kwasi yeboa na amne no betwetwe nkomo ka Kingdom Herbal Center no a wo mu ye nro sanso na omo wo bia ya Kingdom Home Real Estate ye di enti ebe 20 edi san nkomo mienu nyina meet kakra yi entem na afei wonso wafa numbers no watu ho anamon ka akire mache Acha bia boko o nyankopon gususraye enenso ye da foforo ya nyankopon aye na me de me ka se God man nyamenti de bia ye wonkwa e wa hoden ye mfrasie emfri ya pomode ho sanse se bi ye nya pomode a ye ntimi nkura nya dan na ye de tia to ti apomode de ni de hia no enti ye ni Kingdom Herbal Center honkomo enuro ben na mo wodwa so ye ma ahwefo akwaba Kingdom Herbal Center ena na pe ni wadi ahia no na ye nuro ahodo no e ba ko enan pe ena ye wo wodwa so na emimu wo ho no mo nuro no etumi sa yade bia ye de na enye sa na tie na emu no ya ye ni yi se ne be ya nso to a ochene bi ubetumi edi adanse pa isanse Kingdom Herbal Center de ba ya che amanfo dodo na enimie yemfa Kingdom Garlic Bitters ene Kingdom Garlic Capsules na nhase we ene bitters no Kingdom Garlic Bitters no enunie Kingdom Garlic Bitters na meka ho asem na enunie we so ene Kingdom Garlic Capsules no me be kam yenu we ni ho asem de akyerɛw odofo hwe na hwe ni Kingdom Garlic Bitters any Kingdom Garlic Capsules enu enie na ni enu we mienu ne se etumi eboa wo ma onye bi no mo a boost immune system no ma yade bia entumi monwura nkwambo ani bo sanse se immune system no na ho nden no kofom a yade kakra bia ebetumi abo awrem ama ochene bi bo nse wo si uti ye oya uyem ye oya wo hanom ye oya de bia ye se wo de ahonen de ehuni bi na mom se nyame adom na onsaka Kingdom Garlic Bitters any Kingdom Garlic Capsules ni bia ebetumi aboa pa eya na manfo dodo na se na garlic amode aye duro de den ya na garlic de garlic etumi ye no edoso pa enuti na yenso doctor fo atwetwe hura omuwo Kingdom Herbal Center hu ne se ye de garlic Kingdom Garlic Bitters ne Kingdom Garlic Capsules no garlic etumi boa ema wakoma no adwuma yi se wota no nom ye ndro ni bia mi ken obi beka se ndi okwa blend garlic sa no wakwa nom da bi ebetumi ahaw pa anhwa na waka se doctor no oba ye no wankyerechire mu yi de me ka ne se ye de garlic na ye duro no ntumnya bi na onom a ebetumi aboa obi wo hono na nte kakra na wabre garlic no etumi boa se ne amekan na bo wakoma ho ban enti so ye obi a o ye bibia ni sporting activity bia onye bia ebetumi aboa na no ye se ball boni bi obobo kakra na wabre obobo kakra na wabre na emom no se unya garlic bitters ni bi any Kingdom Garlic Capsules ni bi na obobo a wakoma no ebetumi agina bena ne pa ama de obeye bia obetumi awie peye sanso na reduce high blood pressure reduce se unya Kingdom Garlic Bitters ni bia reduce sanse garlic kanyan ne yede aye sanso na medicine aka na boost immune system esan ema wadwen o brain no adwuma yie pa obi wo no ane ne di nkomo akra na ne refi one ne ka asem bia me kwa aba fade wetu ha obeba na ode ato baby foforo se unya Kingdom Garlic Bitters any Kingdom Garlic Capsules ni bia ebeboa me ka no obi beka se onto ni nsuo no emfrenom topaye no ana da bi se wokọ na se nsuo ni bi ni ho no ma mji di se bibia drugstore bia beko bia won sabeka bi okwa kase ope Kingdom Garlic Bitters wenye bia odeje Kingdom Garlic Capsules no nese ye kiremu yi ani mienu nyina ye adwuma kro e bia na wo mpe nsuo die wo obi a wo no maduro ye nsuo ye wonyono kakra nti wo pe topa ya na waje ketwa no okay so wo pe nsuo nso a na waje nsuo di on pe topa ye na wo pe nsuo nso a na watumi age nsuo nese ni nyina ye adwuma kro nti da so obeje nsuo die ana so obeje topa ye ni nyina si ho no mo a nti menkoto nsuo no mfre nom topa ye kakwa ebe haumpo nti unya insuo na na se topa ye no ebetumi aboa nti eno no any Kingdom Garlic Bitters ne Kingdom Garlic Capsules green no Kingdom New Kingdom Ginseng Power Capsules New Kingdom Power Capsules nti hwe brand no New Kingdom Ginseng Power Capsules say net here na Kingdom yenye ndro bia no uyi topa ye no a yedin egu ho
ye dingu ho esanse ene wiase aye den ene wiase aye na wo be mene no kingdom ni gu ho okay no ye din kingdom ni gu ho na kire say empire original na wo to okay nti se bi akọ drugstore bi na obekọ no oyi to paye no kingdom ni ngu na che say obi na etwe bi afrem nti betumi di akọ usika na wato ye de ni bi ankasa kasa ana se obetumi afre ye numbers ni bi na wa report ya man nipa no ye be hwe na kira kwan ye tumi ni nadi isanse senia ye ndro ni ye adwuma ni nti amanfo bi nya ombetwe bi afrem ye pese ebeba ne sa nti de new kingdom ginseng power capsules ne so eye ne se we eye mema nko aduro nti wo ye oba enkoto bi nom na ya ho be kire pa asam ye sa so amanya ade nti ma de we ma de wa ha ma ye de ma de aba nti we eye mema nko ade a bema bi wo honom a okọ kakra na wabre meken unim de meka bema me nkyire mu bibre okọ kakra na wabre ene yetumi bisa se bra na wawie de bi ni kwansi bisa sa ese bisa se bra na wo mre ese omomie bisa se bra na wo mre ye nka se bra wawie de bi ntino se sana wonso ye bisa wo fie dia bomodin ase obenya new kingdom ginseng power capsules ni bi ebeboa pa obi wonu ma ni sisi me can drive ni watena se etwika ekokonongo ensanwem ni ade obre cycle ne kaneshi obre pa unya bia we entwen se ubenya ma chance wanom hyase nunum bi me can manenya wadro anapa wo sori a wanom ewia enwumre se ne a tworo wo ho no a wanom ne pepepepepe nti eduru honom po a oyere anase ho kani no ohun se afi na be high lawyer no wonne no nenam de nti ever ready why ready say match no ma de ne de he ne hia no bo aben na pa na obetumi e ma de ne hia mpa e ma de no tremendous capsules tremendous capsules e ma dodo na ya no mutaka say mema ni suban e sanse oba be ma bi wo ho no oba ba ko a o ma bi o ni nyina ne ye se oba no ne mo hu ye nani anye ho oba bi nso wo ho no say check aye san ma me na mfu ye san bi ma me da unhia tremendous capsules ntia wehia na wabobo bi ena ho no ma ye kama enka ni gina ne nanso a sister enya wompo na be ha ho be ma no a ene be san check ne dia ma ebia obi be ka say opani duduo mu atu opani duduo mu atu opani duduo mu atu de no ane say obekọ Kimberley Avenue wo Kanshi Drug Lane Kimberley Avenue o Kanshi Drug Lane ana say drugstore bi e wo Ghana ha bia me say say wo kwa no we nya kingdom ye nro ni bia enye drugstore papa na akọ ye no ebi fichire entu betumi afre number no 0536 149 961 0536 149 961 now ne Kingdom Herbal Center etumi edin ko afa baby edi eti beto no Kingdom Home Real Estate no abrabo aye egbo no baby a odi uti beto ene hia pa se oni baby a odi uti beto ye bema okoware a wa ha ho esanse emre bi bedru ufie Rebecca kire se ne ma no mo akwantum ne ba ntitu okotena he wadamfo nso de ontumi nkotena ne nchen enti Ghana hanum sei no se unya baby edi uti to a de tie bia na de che a obekwa aba adidi na mmom na ya na baby pa a asomdwe wo honom enye kuka enho na ye ka na mmom na unya baby pa Kingdom Home Real Estate ye dan ni bi ewo ekropon eni aburi ye benkran he ya ekropon ni aburi esuru he ya enti nyade a ye wa akire enti obi beka se madwuma mu wonkran enyade a wa akire ekropon ni aburi ewa he ya na ne tie ne se yenya dan no eye 2 bedroom kopem 7 bedroom ya san ato ho fence wall ya san ato ho whole community na mato wall na bom nti wonni ho kwan a wunwura security ye tight pa ya to ho fence wall wanzu fie no odan no say 2 bedroom ya to ho na no ma mo hye ene ya san ama CCTV camera wo ho no nti se bi obi be hwew na se wo mpa eno anse security man no ka chere ne se we aso mesi I'm not expecting this person onko obi ntumi mmo wura ho no medi ubone wo mra ote Kingdom Home Real Estate entumi sida enkania de ensuo esi ema musa ya de ehia ye enkania gina ne nanso pa akwan ye dedem wo na mame nkankania no ho asem asa enkania no
ewo ho ena yasenya ma standby generator ese kane no duma automatically na no aso eti ye na sum dabi esum de wo ho no mete se wo abrochire unhu ade e frɛ ni sum okay unhu ade e frɛ ni sum ena nsuo na wo ka no dan bia no nsuo ho no okay enti nya afi na wo be fa bucket akọ obi ho no se antemansa mpa choma mimu nsuo ba ko dware me ye mfa bucket ko bi anti da bi busa enti nsuo wo ho no ena kwan ne nso didem kama sane ayaye no ukitaka eno anse wokọ hwi wewura wo dem wewura wo fie no anu no ni obi ni asem se aya sabia ho nsem po na opa ye san ebentete kwahye hospital just 30 minutes drive we dro ho no mu awie ye wo kwan ho into school any market nyanso wa around into woni ye ndia woni problem bia numbers no ebia ye numbers no mamemfa ye numbers no ento edwa emfema ye tiefo ni ahwefo sanse ye bedi brilliant abrochirefo no beba pa into betumi afre 0559 761 144 0551 0559 761 144 and a cropon for number ninsu near 0555 612 611 0555 612 611 we a Kingdom Home Real Estate on numbers enso eno no yeda se abusia na se enka na na wo bi man so a wo send discuss monto blocks mame na wo free video call na ahwese mesin fo ye adwuma fa ha nyina akodam Kingdom Home Real Estate ombra no na yesi cement akom kama bibia ye fine wo wuram na se wodia eno no abusia na se Kingdom Herbal Center Kingdom Home Real Estate na ye ne wo mo etwetwe enkomo no na enche meda me ho abana enkomo twetwe masa di fufuro na asa me kono St Andrews Senior High School say admission no 1 2 and 3 o ma bi mato 3 in the sense that obi wa wachro wa city one said dentwa to person was ko school no 1 year ni obi an pen of deck o person was ko fa school ni mo no register no sign throw St Andrews Senior High School abama abusia ba men kai wo se o mo ye SHS courses nyina campuses nso adorson boarding facilities ewo ho asemfosu ebi wo ho Accra bi wo ho ni wadubi ase bi wo ho dunko no fe bi wo ho Shama ebi wo ho na afi kwa no Sefia Sanwenso nso obehu St Andrews Senior High School en ha woni computer self placement ni ade eni St Andrews mpanifo twetwe nkomo oba ne benya baabi ni wasua de manda chia yefe 0244 696911 and 0207 891004 abusia me dame ho abate wo ho enkomo twetwe no de aka akire ne de so wo de enko baabi a me ntwa ho mra sese de aka akire ne me beto so